U istopljeni maslac dodajem griz i sve to neprestano miješam dok griz ne dobije jednu lijepu zlatnu boju. Zatim dodajem šećer i nastavljam neprestano miješati dok griz ne poprimi zlatnu boju. Kad je griz poprimio zlatnu boju, dodajemo vodu. Vodu dodajemo postepeno. Sve to dobro izmiješamo i onda vratimo na srednje jaku vatru i nastavimo neprestano miješati dok se smjesa ne zgusne. Kad je smjesa gotova, to izgleda evo ovako. Ja ću da ostavim 15 minuta da se ohladi. Smjesa ohladila, oblikujemo i serviramo po želji. Ja ću to da oblikujem u ovom kalupu za tart i tako ću da poslužim. Vi možete da koristite bilo koji drugi oblik. Može da bude jedan veliki tart, može da bude više ovih manjih. Kako se vama sviđa. Na oblikovan tart dodajem aštu. Recept za aštu imate u drugom videu. Koristim aštu zato što je ovo arapski desert, a ašta je krema, odnosno slastičarska krema za arapske deserte. I sve to ću da ukrasim sa malo pistacija i na kraju ću da prelijem sa sirupom od vode i šećera.